I pozdrav svima i dobrodošli u današnji video. Danas ću vam predstaviti 10 najzanimljivijih činjenica koje do sada vjerovatno niste čuli. Uživajte. 10. Najizmijenjenija knjiga na svijetu. Ova knjiga ima hiljade i hiljade verzija i prijevoda. Zbog toga nema originala ove knjige koja je originalno bila na aramejskom jeziku. Ta knjiga je Biblija. 9. Prije ćete umrijeti u nekoj nesreći nego što ćete osvojiti na lutriji. Statistički gledano, prije ćete umrijeti u nekoj nesreći nego što ćete osvojiti na lotu. Nemojte džabe trošiti pare na to jer šanse da osvojite lutriju su jako male. 8. Lomljenje prstiju. Zvuk kada lomite prste nastaje od malih mjehurića gasa. Sjećate se kad su vam roditelji govorili da lomljenje prstiju prouzrokuje artritis? To sam govorili samo da ne budete naporni. 7. Meduze isparavaju na suncu. Razlog tome jeste taj što se meduze sastoje od 98% vode. Još jedna zanimljiva činjenica o meduzama jeste da većina njih nema mozak. 6. Zvuk putuje brže kroz vodu. Pri srnoj temperaturi zvuk putuje brzinom od 340 metara u sekundi ili 1 km svake 3 sekunde. Ali u vodi zvuk putuje skoro 4,3 puta brže nego u zraku, to jeste brzinom od 1484 metra u sekundi. 5. Težina jezika plavog kita. Plavi kitovi su najveće životinje na zemlji. Što je životinja veća, time je veća njena težina. Rekavši to, težina jezika plavog kita iznosi između 2 do 3 tone. 4. Kontrola rađanja drevnih Egipćana. Većina ljudi ne bi smjela prijeći krokodilo, ali drevni Egipćani su koristili njegov izmet kao sredstvo kontracepcije. 3. Jačina ljudskih kostiju. Može se reći da naše kosti imaju jačinu kao srednji čelik, samo što su 5 puta lakše. 2. Spol dagnje. Dagnje mogu mijenjati svoj spol iz muškog u ženski. Zanimljivo je što sve dagnje mogu započeti svoj život kao muški pol i nakon godinu dana postati žensko. 1. Ko je u stvari napravio Coca-Colu? Arheolozi su našli stari egipatski recept od prije 3000 godina koji je skoro identičan receptu današnje Coca-Cole. Još dvije zanimljive činjenice o drevnim Egipćanima jesu da su oni radili kompleksne operacije mozga i da su pravili struju. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe. Također u komentarima napišite šta biste željeli vidjeti u sljedećem videu jer to zavisi od vas. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći puta, do tada lijep pozdrav. Ćao!